जिते बेले पहला पहले आम राउरकेला के आसलु ना तो आम बागान बुली जिमा कहले बेले तार बापा कहले कि आम बागान बेले काଣା मुई भावली आम बागान मतलब आमर बगीचा थिबा आ बहुत सारा आम फली थिबा सेटा मुई भावली तो कहली चलो जिमा बहुतटे आम थिबा ना बहुत मुई कहली खाएमा और आनमा कहूचे एले जिते बेले नेकरी उतरे देले मार्केट ये आम बागान नु तो देखला बेले सेटा होचे मार्केट এটা হচ্ছে আমবাগান মার্কেট পৌঁছি গলু ন। তো এটা বহুত দিন হেলানো ভিডিও বনাই করে রখা হয়েছে কারণ কি মোর দিহে ভাল নাই থই ও আওয়াজ পুরা বসি যাইଥିଲା সেতিলি বলে ভিডিও বনাই নাই পারুଥିଲି তো আজ नहीं करो इतार आवाज रे तो दम नहीं न आ ये वीडियो काना बनौतबा तार बोली करे लोग पैसा तो এটা দেখুন আমবাগানর মার্কেট আমি ভাবুଥିଲି কি এটা আমবাগান বলে আমি କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲି କି ନାଇଁ ଆମ୍ ଗଛ୍ ଥିବା ଆଉ ବହୁତ ଆମ୍ ଥିବା ଲେକିନ୍ ନାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଏ ରାଉରକେଲାର ଆମ୍ ବାଗାନ ବୋଲି ବହୁତ ବଢିଆ ମାର୍କେଟ ଏ ଇନେ ବହୁତ ସାମାନ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାମାନ ମିଲସି ଆଉ ଭଲ ଦାମରେ ମିଲସି ଆଉ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକରି ଅଛି ଯେତେ ବି ବୁଲବ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖବ ବୁଲି ବୁଲି ଥାଇ ପଛେ ଯିବ ଲେକିନ୍ ବୁଲ ସରବାର ନା ନେନିଏ एक से एक सामान अच्छे इनु देखि पारुथिबे आपण माने ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦାମରେ ମିଲୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜରୁର ରାଉରକେଲା ଆସିଲେ ଭିଜିଟ କରୁନ୍ ଆମ୍ ବାଗାନ ନିକେ କି ଆପଣ ମାନେ ବି ନାଇଁ ଭାବେ କି ଆମ୍ ବାଗାନ କହିଲେ ଆମ୍ ଫଳିଥିସି ବୋଲି ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଭାବୁଥିଲି ସେଟା ନାଇଁ ଏଟା ମାର୍କେଟ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଇ ମାର୍କେଟ ଯାଏସି ନା मुई खाली ड्रेस देखसी मते बहुत पसंद लागसी और जे ड्रेसटा माने व्हाइट ड्रेस मते बहुत पसंद लागसी मुई खाली सेटा ही देखसी एत्ते पसंद लागसी ना ड्रेसटा मते व्हाइट वाला ड्रेस और बहुत एक से एक व्हाइट कलर ड्रेस माने थीसी बैग माने भी इने भल क्वालिटी मिलसी ଆଉ ଇନେ ସ୍ପୋର୍ଟ ବାଲାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆମେ ପଚରଉଥିଲୁ ଆମର ବେଟାର ଲାଗି ତ ଏଠାନେ ନାଇଁ ପାଇଲୁ ତାର ସାଇଜର ନାଇଁ ଥାଇ ସରି ଯାଇଛେ କହିଲେ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ पूरा एक से एक दुकान अच्छे साइड मान के तो लोग मानकर भीड़ भी हेन्ता अच्छे और इनो देखलु पूरा बहुत राति ही जाइतिला न हमको सेठाने बेले आमे एटा बाहरी गलु बाहर आड़े टिके और इनो देखु मार्केट माने इनो सोना दुकान में धरी करी सबू सबू दुकान माने अछि আমার বেটা তো খালি দেখুন ডেकोरेशन सामान माने ଆଉ ଏ ସବୁ ଆଣିଛୁ ତ ଆମ ବାଗାନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ କେନେ ରଖୁଛେଁ।
तो एछेन देखून ई भीतर के मुई ड्रेस माने जेन कहुतली देखून तो एक से एक ड्रेस पूरा देखिकरी आँख लुभेई जिबा। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଧୋବ୍ ଡ୍ରେସ୍‌ର କଥା ମାନେ କହୁଥିଲି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଏକ ସେ ଏକ ଧୋବ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆଉ ବି ଅଛେ ଲେକିନ୍ ମତେ ବେଶୀ କରି ପୁରା ଧୋବ୍ ବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇନର୍ ଚୁଡ଼ି ନେକଲେସ୍ ସବୁ ଇନେ ଆଜ୍ଞା ହସି ପକାଲେ ଆଜି ନାଇଁ କିନତ୍ କାଏଁ ବୋଲି କାଏଁଯେ କି ଇନୁ ମୁଇଁ କାନର୍ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଆନସି। ଆଉ ଯେତେବେଲେ ବି ଯିମି ନା ବାଗାନ୍‌କେ ମତେ ହେନୁ ହିଁ ଆନବାର୍ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି। ନାଇଁ ସବୁ ଦୁକାନେ ଏକ ସେ ଏକ ମିଲ୍ସି ଲେକିନ୍ ମତେ ହେ ଦୁକାନୁ ଆନବାର୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି। ଦେଖୁନ୍ ଆଖି ଲୁଭେଇ ଯିବା ପୁରା। ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ସାମାନ୍ ନିକେ ତ ଫେରି ଥରେ ଆମେ ପଲେଇ ଗଲୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ଯେ କି ନେମା କାଏଁ ବୋଲି ଲେକିନ୍ ଫେର୍ ଭାବଲୁ ସାମାନ୍ ଦେଖିକରି ମୋର୍ ମନ୍ ନେଇ ମାନଲା ବେଲେ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଯିମା ମୁଇଁ ଦେଖ୍ମି ନେମା କାଏଁ ବୋଲି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମରକୁ ତ ଫେରି ଆସି